watinda taine musisi wakwa kilungu chaku kila wivata na chebyu cha kithio cha mukamba na kuyevano vuvo kapala tukuna asindu nesa tukuna asindu proper tukuna asindu guda nundu akusomethia we na kumambia yulu akithio metu na mikalanile yambai ya mukamba na indi mwana ni wakwata wa kiumo pe kiumo cha musiei mwana ni waumaniawa nundu wa maybe kukosea mundu na musi ukaumaniwa maybe kwesela kuingi wa kithito na uthithia ciendu isu ni ciambia kuya family kuya generation na kuya andu na indi peo ebinda mwensa ku realize kana mundu ni tawaumaniwe kana mucio ni tawaingiwe kithito indi ukatungiwa ukoka ukauswa anokekwa maundu ala mekawa umuthi tuna mutaalamu ulo kutuelezea mbeangange yulwa we mwana aumaniwa kana mundu aumaniwa ekawata kithito nacho chaingwa na family yambia kuthinika ikwo kwekawata mwanito munthera wata Diamond Kilo mukeka Diamond Kilo mukeka indi niwegwa ikulo yito yambe cho kiumo ichau twambelevu kiumo ne kumaniwa ni nyawa ukanethe waku umwikite nai kwi bitio upitia au tabi uke kwetha no bitia kakwa kindu kitikizeo ukalea ku ukaendea ukika ketha no ng'ombe yake okoso no nguku no uthocia boi no uthocia no mundani wokando kateme iyo kando uthocia na wathoci ndizunire wa musi zia kwendo kanywa weweka musenu maniane mwana ayuma musiei kana yakunita musiei no manewa kiumo kenge kisio kya mundu abenete onge mbesa mwenendo na suma ni mbesa zake na ile ukutabia kana iwe ko no yambe ya uthina kwati kaendo uka mekanilia maundu maundu hivi aundu weka mundu te mumanende kana tekete kamundu indi nikiathina ciandu ciendu isu na kwa ya taalamu kwa ya numesi ukuna uyosu nondu waenda kwake ala mesi ciendu isu muno nawe niwenda kwa mundu muyo kaendoka kithani musia kaenda kazi ni mwana wako bana no thukimo mwana usiwe kiata kana mwene o musiei akaja mwana akamenya siendo ina nene ya mwana wakwa ni singona na ndizi musiei yetei musiei yokila ithi kwa mundu mwe kana kwa ndo asuma gwe siendo isu aithi maine na ni ayo angeusia mwana usu na angeusia musi usu wenenga kila mtanda matikosa manda makosa nase akaepe musi akoka kausia musi usu na sindula sinzoku musi usu ithela ko keumo ni kindu kithuku muno keumo wa mundu nu musi wake muumane ono pe musi muumane ono museno izi okwa keumo kitaichumi ono munthi uyugeria musi o maundu ameka wa musi uti makawaida na rondeva iye mundu musi wa matabia kindu kiki mandiro andu amakisi musi no thina muno uyugethia wathini andu angi mundu athukumie na mwalimu ni wanyie meisha ngulu wan kithai musu enda weane enda ukono anene akalungwa ese ne lilikana ebinda yimwe tuisoma twe primary school pem amazoma ogethie mundu ye ni mwana nene ni tila ye kuma standard 1 yisiokete asiokea standard 1 asiokea standard 2 asiokea standard 3 asiokea standard 4 asiokea standard 5 alimu muona mundu nde soko yaba mesi kingeba ngene atwikie mundu mwe twikito musukumea ti musukume aende at least yo amine owe tange yu mana ye mweza sukumirwo muthembo su twoko thithe ya skulu kethe ithite na miaka 14 mwana uzu na miaka 23 na he skulu na twisoma nake twi standard 7 na ozawe alimwamo ka kuzomethia mauma college
Average temeta ATP teacher on practice. Mo kana yuethe aka mwalimu kamwe kegwa kesi na ikatinde aka kunete andu maselewa kaimwa kwa maiba ni mukune iboko. Na mwana usu aka kuna kichwa. Aka kuna kichwa atwa kwa headmaster. Headmaster nake aya kuna mwana usu thisia mwana usu nundu yu mwana usu wako na mwalimu. Aka kunete naye muno aka kuna kichwa cha ba umanyo ethe aka gwete ndaka membinge muno nundu wasia kaka yesongo na nake headmaster thia mwathisia ila ibo kwa mwambia tu akinge tu akatatu ndu acha kana ndu mwana usu o class cia headmaster ugu headmaster ndo ameka mwele kathekea mwalimu ene ania twengo na inge mbewa bubu ona kisomo ene ania na akola skulu na azembenuka akola skulu na ona yuyu maisha make mayaende yanesa ona twasisia twakombea kume binda yu mbako munthi no mwe mundu yithuko matu yenda agwime andu ona kutonda mitau yekala u yelekeile geko ni batoneka mwana ucio agetha aumaniwe ni mwalimu mundu la we above we kana mundu la we yulu waku ndwailete umukosea ona kuruwa mwalimu nake mwalimu ayakuna ikosa nundu mundu ni waselewa na be mikure kosa inge alimu amabeta yuto wete mundu wa ikubeta wa beta no sa akunu kawaida halange mundu akunu iboko 1 2 3 uzu ebeta unge akunu 1 2 3 ebeta o asia wati wokunu ko isu ni tegemea mwana usu ukalilia ona kila kiatuma masomo itheme omwema pe kindu kila kia mwisa na kiu ni binda yuni yocha umerile na buta ketha asi make mama nyie makammandio no maronya omweka mwana ebase obi ndo mwalimu no ndo muna musiai na mwalimu akona ebetio na mwalimu na umako oga uzomezia na akona bata muno na mwana mwebi yuko ubyo ikosa ila mwalimu oni wakanazi nake ndo na yeye ekalira katuka mundu moima nake inde achukana ngenda kunoni uko na mwalimu ona ketha gitie kumala kali inde ketha kyake kyateiwe kitha kyasi yekendo nondo mundu atona ikalo ko kwitu mukamba kwai akamba mataima kawaida mai matono kuona mwana wa mundu wakamana ango ono ndiye zikulu yeyo onda kagizoma ukekwondo no yekalo nituo ile uwendia indi nake musiai ndio na yu nibokie tayu wetekelo la wabikie ko ona tiyo te wakuigo na vastela matugundia ndio hakuna kuigo ino keta hoy ndio butakeza po bai mundu na ido kazi manos ido mandio ndo wana ebase ubi imana noyagwa kila mugamba wa ibato nekasi ndu ila wanene iwe nae iketho ithuko matha yone wake ndio nundu ni wathatia mwalimu nae wa ndukona nesa nesa lo to maona no kwime andu miundani na kuthuko mama we ala mandumbole kyuni kyo kyuni kitumi kimwe keu pange ba yo mosi no etho kibo ndunge owa midembezo nondo teneo wa mukamba amesi ethio oya kambange maithi na maingulumo matenda kuona ciana ciandu utwenye buko tuini ukethia andu mekaile ciengolondo na niwe na nde umona akamewi atei we ona yekanesa ingiti yo moya wa mbaka ka wa kwa kenza ono ba mbaka ko no basiana ila siake nenge sawa bika no amenyeku o kwa ko no ke kanenzo ka mutu kada utu mosikala ukaende mweka balo kanzia yawa chuo kilo ko kutu ko kilo cha ukuma
Ugethia ciendo ingi cia mithemba yoi cia kunima maundu maingi muno na yutire ngai cia ate bori Chibo be wabe mundu utoma kwitha kasoko be tutumila tusoko tumwe withia kasoko kateana na ikasoko kaku lakini kajiana mundu be mutumia we katuka pau we amuka ko kakapingwa tabange nisi mutumia uzu amuka watuma tene na ni wakiwa tuma na muka kwa chako kakapingwa baige ndugengi wegete no kila chara njake kiku na je kalobu nduko na itumangwa nduko na je katana no amuka okito nyingi na alame ya wa mundu usu nitawe mazia nitawe ikoka mutwe muongo mundu usu iloka gwegwe soko ekaende ange maguza uko na soko kate ibobokea na mitu yarame kaunenge hiyo ba yuke ka mutito ene ya niwe ne ndonyo yokai ina mena tie mitumba muto tize atene mono nondo mutito ni nyomba ila zibo mtu isi amabali ende juu ukai mutene wa chuma kano yusai ne wangie sinduku na kwa usu wake na ni amadene kaida matoko mengi mono nondo labda mundu la wa ine ko kamongo we wa mandie baya sebu ya baya sema tu ama ya zoku mutone mesikia ugethia mundu zuba imundu ongeweza ugela bia sala bona weke akatuka boka yake akatuka no ya mana boka yake ka hoteli utajua maandazi 10 kama dozi ya matiko 3 nongea ziwe mitu 15 na itapio ithela na ithela kwanza na yewenge we mundu aumanewa musei ni wa atonda kumumuka kana mundu aumanewa ni mundu unge tango waku maybe ukamukosea akaonene siendu akakuya wekiwa mbeka ngo ikwesi ana ile cia kukana nduka onenesa kindu cha muthemba kiumo cha muthemba usu mundu ni waumuka wa yue aumedwe ni musiai wa mumuka no kenza musi wao kimanzi yao musi ikeno ko manda mundu wechwara indi wezi wapita nsi we nake na wa mutabia chua na we kala we sawa kala chua tabisia manone kimuno joki mutena sia no me kala siande no yange wana ake na nyana family yake weze mundu ni wangozie binda yimwe na ambikie na ambika ene wiyewo na muma na ningwenda omumuka nondo ni mwana na wiye kwenda wabe omumuke ni omumuka na kithela lakini mumuka thithe abe o nduwe kwa hiyo condition isikawa ndio ya mande ketha no kabuli ketha ndakona mande onguku muke mweka leonde muke muwe mwe nikana woma kendo kuwa merio umya matomo twile mwema omwena kuumuka na nduka mbile musizi wakwa indi twamba uthio muone na tuisioka indi ni twitha twinene ni ciambia ngange yulwa nacho pe kiumo cha atiania gwa na ithitu ukethia kweli pe sindu cia ilite kwikwa nitaonda kitali munyo kilungu kiti cha Mukamba na tuva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Nitwazio kanisa ingi musisia wakwa na indi nitukwendea na kuumanithia na kubundisa yolo akithio metuo na mekalandile ya mbai ya Mukamba mwenu hindu munthera hata era ndamu ni kilo mugera yes yo ila mundu for example family mundu wa thati onge amuthati mpaka amuo mwingi akithito nacho kithito cheka wata kyo chewa ketha ni wese wengi wa kithito wathati mundu wa mundu fulani kana umekete ondo na wa kumaniye andu ma musiema komana na mwene kindu gya chatumie ngumane ya mwana
akamwita akamwambia ni wisi ni wakozania na mwana wakwa na ni wa mumani kwa mwekiondo kyo kulia ye mwana kezu ni na mumani lakini ndo waungo na kana kunuma kana kundabya na yiwe ndo mwana no mwana we kwata ukamuumuka kyo mutari kila no mbezi yake wa mupenie kila no mbu yake wolie kila no mayu make waandi atulanga kana kila no mukuna wa mukunie ene naende aiwa unyo yawa kwinge wayo tona kuuma kwe kondo no yuma ni wa no isaidia wendo isi na zima yesi nizino nginya ke daiki ya thenia muno ya etethina na kwete thina wacho nundu kizike ni chao kiene wosie kana kiata indi na mwan andu ala mesimate mezi obwazi ndo iso ona nye ne waketha na watene mazi ya mwana yotima mundu ndo weki Kwa atu ya siya mukamba ndakusa amana raibe bwana omwe wathukuma wia munene silikaleni na wethia nu support ya andu muno kwa nondu newie story tutwika nake aithukuma pe mwana inyamategwa na nundu oka ni wamanenga yo mbesa lakini mwana inyonde gwa moyo yani mwana we na mbesa ko gutwikikana mwana inyosu okyo ane wombesa kawaida ndo wanenga we nela wanengiwe mbeza zu nitawaendia aitire kula waite thise mwana inya icio kawe ane athi avutwa anywa avutwa awe na ngio mwana inyo mundu utazoma wa standard 8 ambe ya kukuna maundu atho wa ng'ombe azia aendio ta ng'ombe acio kana mbesa mbinge na ambia na athua we the andi zinita wosa nota ya mwana inyo ungi we athua mwana ungi ina ngali ata na kioyu amesia mpaka mali mpaka atho wa ngali na amesia mabiasala na nda asoma chuchu ni kindu kithoku kendene wa musi usianiwe na mundu musianiwe onoke kata ndeindi ule akwitwa wenyi musianiwe kwa huo nago nona usinde ndo waimwike aithi umeka ni yutaketha ni mbesa wa munengete na kaenda akaema umweva akalea umweva ni kuna usinde yasia na ngombe na mbesa yuketha no kwegwa keweu ona kenda ile umane wa munenga na ngai kwa ile umunenga si indi namo tinzie tiasia ando nikutegemea nikutegemea nondo family ketho no andu a Kristo azi asiendu isi amana isi athelilwo ni isi atiwe ni na mundu itu na we ndo kona mundu na ile tiele kwitikila kwikiumo na kwiundu wa kwikwa ono iwekwo ni kindu kiandike ono iwekwo ona yuma sienthini wa dictionary na kila kindu ku ila wona mundu waku asinda uiti ndaketale na asinda ndeto ya ngai kwa matawa kuona sindu isi ama kwa sioketina kwamba usioka kithioni sioketina wa mbosi cia boy matambie mabetukane inyumba kindu kini cha ugisa mwana indi mwekalo ya mbamba ilenge atheleo na musiuzu na pengine ketho maniwe koma akarasia na zeke yekalata kwa tiende musioko weki yekala mundu utatethia yue ciana cia matuko hanike o kunyoki tuna tenge wale oke binda jenge na suo mwene bandu nona keletu kethia boyfriend wako kana mwana kiola mendo ena mundu mkonge na yuko sangilasi yoke kame kwatu na kakunda
na kamekwatu na kamekimania kamekimania nthi na kamwia na kamwia maisha maku na ndu ucio nthoke wana cio ikasambaratika atangilasi Yesu na kathi kino keumo kiuno keumo nondo ni wathecia kiu ni ta kithito no ndu mwe na kithito kaingia mundu ucio na kaumania kithito kathecia ndu mwe na kithito nondo wekathecia na kumwia na wekara na wekara no kini keumo na kithito keumo okore kino keumo no shokanenie na ona kithito yusia ile kwasiele undumwe na isia ile omande wandu ala mesi ugo wasio ketha niwe se mundu utonya kuka akaumia ndetorana niwe ne mwitu kone glasi nde yeke wo yuki no mani ya mundu niwe do mande wa mundu auga maseu na tiye kwasi aikan kwikana aiye chuo chukane ni chuo kito mono na kiele gwara jakana yani kio cha mundu mma no sio ni amande we mundu okay manena ni hamuta byondo wekie undokana kaise au uwele ya dambu na yo zeyu ange masia sindu ine cia betiwe ne binda na mayende ona maisha noize nga mundu aethene aku ethina ni sindu owe mwene inge wese na inge utese na inge utalilikana nundu aisia kaka mbau kaitwa kama meye kan drama yusu ethina mongela yusu tamujusu mutumia nyota kwa na chona kana kule nyene mukristo ndaya kanisani no ni mande nzio no mundu utwa na utetheka no ngamutethia akatetheka kwa ngai ndio kawe kwa museo na budina batangia sindu hii lakini na siona na ne kalona sio ungazia undo kavi ndadi na mwana ndadi na wengine mnapata kibeti ndakona kibeti ndakona mwana wale omina ondo kinike omina ondo ndeto na umakanywa iwa to kuma mundu gathecia mundu kindu kile omukwata kio mukwata ko tuyacia tiyika ciendu imwe twike ciendu imwe tete kwathecia no weto ou ngalilikana kana be bwanonge kamwana kanini kana leilo nikeletu bandu na kalewa nikeletu ka kuambiso kathio kimania kwa akeletu nzaka asia mwitu tina indu na nini na mwendete na nina nu atumiye mbesa ziakwa mbingi ndi mutwa auti into yekata na nundu nundeile na akenda kona mundu umeonge na kimania mbiso na nika mwana kanini yue chuo mbiso tiondo ende chuo chuo ni jokito ndaka to andako na mwana chuo ni jokito na kia ile obetangwa kwa ndo amakibeta unaelewa akaenda kamande wa mundu akwa kintu cha kaumia ona kwa Kristo mese Kristo muno utonya omanya kintu kyo kwithana ayoko kwa gweza mbaibo na yoko kwako aikwa ni wesengani mwana waku mwana waku kila kiomanya na kila kiomanya ne monete ningwena no kete muboye we tikila kaboya kini yudo na betangwa nikuma mana nondo mundu ya ena tei wa mwana weba wa mwana usu wa mwana wo kuone kalileo na ni mu kimutikilijo usiro mundu mo mwitikili utema undama ingi kwa kwazia nienda pa benzo mboyi pekwe
Wewe twembake sindu mingi. Kana mbaibo. Lakini ndeo kana mbaibo na ayeti nthembo ya mubea. Ndio wa ilela wenda mwana aboe ilela ndembwe ya shilingi 500 kana ya shilingi 5,000 ni kana mwana ukiendo kewe nacho kimume kadhani ngona yake umandiumya ndio munenga nikata au nibo tukwasia andu maita mukandeto matamuka ndeto ila twasia manene matamuka ndeto maita mukia mundu tamukia ndeto sieke sia bono kwa kakwata Nego nondo waje ikai zika tengi wenda mia rudi natonye za guni ndio ngilasi na kama ndio za guni ngilasi yeye cho siendo itenzi yani na indo siendo ni be wandu kama ata kai kuma na mwitu ili kurena isu chose ko tiya ile ona itu atina sia na okethe na utaita banja okethe tio sio na tesio ne wi ndo kama none itondo na kwa yo wandabia tikeza bigonga no mataya ngamea be wano mwambi yo kama na kama keki na chutikeseo chukionde chutikeseo ona ketha mwitu one wete dile kama na keza kedai magura kamilwa kakatati na ndo na kama na keatewa na kega no katumete nai nikeda no kanyusai tio munyane na kio kida o mwitu anda kozo mbeza siete na sinya makoko makanyu na wosu itumesa one na tindu sio tindu izo mbemboso ondo wakiali kaki kila gigeko ko anake na yetu na leo tabla makewa kuna singa hizi kana weza no doko na kwanga itinzeo ne kwatia inde musisi wakwa ni waelewa na the one etha musii waku nulilikana kana pe undu wa unene ye nai ukulia kwa ndaya enda kula kwi musii kulilikana kindu kiu musii aende akuweke kilunguri kile cha Mukamba wina kwenda kitali munyona tuva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba.